Dagaway kasur bandawaban wan rabiang ya ka Block 1, siya ka Jilla Meghalaya, nakaliang jang kahinyaw Trap Border Dispute Redressal Forum, habakren syakilat patay kubor, nakaliang ucha menjang ka kenhun, uba chanda mesungo, ulaong bahaka jing shisha, kikwa banya kendu markmat bat kinong yalam kmat ka Jilla, Henry nakadaw jang ka jing bam yo'lat, kalapan long banbu, tang ka jing to. Ulaong ru, baka jing kwa jengki, kalong bandawa na ka sorkar, banwan rabiang ya ka Block 1 siya ka Jilla Meghalaya, kabakila shim da karay, haka jing ya kendu lang barok kinong syong bat seng balang baper, kabakila shim ya karay, haka kat tarik u Oktober hajar pulay, halor ban persya jur ya ka notification, balapen mi da ka sorkar Assam, kat lai tarik April, kat kendai spaksan paway, namar bakatay ka notification, kadai ka jing le don bor ka Assam. Nakaliang jang kinong yalam jong ka forum, kibu ka jing kentu ya ka sorkar Meghalaya, balada ka sorkar Assam, kamtre ban penpai biang ya ka Block 1, na ka sorkar Meghalaya, kim day ban soy ya ka nuku MOU, hapdeng ka sorkar Assam, bat Meghalaya. Sing halang boper, ke ba kampau jong jela jongi, ko ke HYC, Jainti Hills District, KSU, Jainti Hills District, bat nanta kung ke JSU, bat KWD, tekan ke jing ilang ladon ru, kung Jainti Dorbar, bat kumju ki dolo jong ki lai elaka, jong elaka liang, elaka celiang mentang, bat elaka nungjungi, bat kumju kirang bat snong, nak snong boper ki badon hapo Block 1. Tekirai ke bangi sim kelong kini, nung penengkong ni persya jur, ya ka notification ke baka sorkar Assam bal penmi, haka khala April ka kendai spak san away. Balai ni persya namar bah, kani ke notification kelong ke balai don bor ke sorkar Assam, klaim ka jing tip ke jing menjur lang, jong ki pai nung cunong jungi ke badon support labang nang pelur ke bangi tip mentah kung ke Block 1. Ke baar pade ni persya ya ke jing bu jong ka sorkar ya ka kanduli bat share sektor. Balai ni persya ya kani namar bah nadu kepor balapan hap no ya ketiga jaka jungi haka kumbang omen ni nadu kesenam kat kendai spak sampai war te haka por jong district council haswa bin yo el gejong gejela kedon be hi tangka mat jing ekran ban transfer biang ya ka Block 1 cupo jong ka United Kasi Jainti Hills autonomous district council kamdon kata ka kanduli kata ka besar sektor bat haki feus nem bela debru kamdon kata ka kanduli bat besar sektor Hindrai ke basngeu lengok ke lomba hakan ni ke sorkar mementapat ke bu ya geni ga kanduli bat besar sektor nomor babelai ke jingbu ya geni ga kanduli bat besar sektor kumbang ya jing TV baga jing pu jing sorkar ke long ban ya keren swa ban inspek swa ya ke kanduli bat besar hadin nang tak sekta apa di ke Block 1 te haka jing sngeu jungi lan ngi kta swa ya ke kanduli bat besar ke long ke bae par belai kta ke Block 1 bat ke pensuk ke sorkar ada kale lang ya borok ke Block 1 namar ba lada ke Block 1 ke wan sport Meghalaya kini kanduli ba besar sektor kilawan lupa hi sport ke laju te kebalai ni yeng scam naga benta ban transfer biang ya ke Block 1 sport Meghalaya namar ni tip ba ke Block 1 hi gede ga jela jongi nadu hendai thai kulong kuma kumang ong menne ba le super hab ju bor ka senam ka kendai spak sampai war te ni haka ni kejingelang berkat berkipat nung senong jang Block 1 borok away ni da wai ka government ba ada kumno ka debek ben penpai ni ban transfer ya ke Block 1 support ke jalan gele ya bat ka karai ke bakat du ke bangisim kelong ba lada ka sorkar Assam kam menjur ban transfer biang ya ke Block 1 ti ucap minister umdai ban soy ya kinu ki agreement lani ya ga MOU haga jinga dai bat ka kam pen bejpot ya ke Block 1 tang kini hikirai ke bangsan ban yo appointment batu CM batu deputy CM bodai chairman in charge hak beri ke Block 1 so tonat iban ekran marmen bani rutu ende ga jinge kalong ga bijinjar hadu kata-kata bani kendu ya ini kita yalang kijongi ban baka kam kan silam ru kamlong taro ka pelong iban daga jing bamban si ba ngin ai u jing tho nang ba lam dei daga kin daga jing tho ba ngi la ban pusneu ya ka ik ba ngi daga daga jongi gidan jing sneu ban pusneu so sorkar hak bari bat ka Block 1 Block 2 syaki sinong ki thau ba Block 1 kin salam ba ki bri ba sa ang to ki dei ba ki benar ki jongi ki dei jai mu khasi ki jongi bat hoi agni sistem baladam kadang migration daga jing 1 room kertem ma
Dia mentah baka sorkar kan orang baik ngin pej menu bobon pai tu ko bakalahi. Dari pej bobon pai dengan saya jarum para kam di Megalia. Hi, ngin mong menu basa ang tu tekala ada ke jongki. Ene ke history ke batai baka blowan blok tu ka dei bejoka Megalia hi. Ting terpat ke sorkar bahkan simkiai ke kam buat larang imlak ni kunduk marmet ende ke jingko lo ke basai. Ti kemit tibat ba ke ke jing terang ke jing angot ni pej ba ni seblok wan pan urlong lo entai. Pej ba tu jelam Megalia di bersutu ba. Balai ke HPDRF Iwan ban ya ICT na kapor sa sorkar. Haka bay di ka blok 1 blok 2 kumju. Ka history ka batayang ni bagi pej ba di bentip ka jisya. Nadu kolong koman nadu ki por pareng ka blok 1 blok 2 ki habe ya poka joy subdivision. Ki habe ya po ajing pej ju ki CM kasih ki jongi. Nadu mencua. Kajing kawan ba hadin ba lawan ra ya kasih sidu. Hap penkai kita ke district council. Tidak penkai kita ke North Kachar Hills district council ba dari United Kasih Jaintia. Dah tu kapor don kencing lek don bor jong kibriu sorkar nak kalian juga asam por maka tu por di asam don jubor kila pengat baik ya ka blok 1 blok 2 syaka karbiang long lembaga notification jong kat naisba san puwai nak kalian ki jong ki dong yalam ki jong ni na blok 1 blok 2 kam dei bagi subja nakapor syapor atho si tho kita city ban ong em ka riti gustur ke jong kim dei kam dan jiga dei bagi karbi kaktin ka thali kanyam gurukam ngi ri kasih kwa bi bandon sa po ka United Kasih Jaintia Autonomous District Council kita gejik pensnyau la poi sado sa ka sorkar pedeng juga tu kuat kam dei tang hang bat sorkar asam bat dei halon kan nongrim bakadon gejik persya ke ka sorkar asam pada kala konstitut ya ka komiti manle inspect manle ground demarcation how kat nespa san hunyo namar bakadon kajing ut ba kajing pengat ya ka blok 1 blok 2 siapa karbi ka di ka bakala ni kani kamdi ka kam go menta bat na kalian ngajongi ya ka sorkar ni persyang ban pen sisa lembag ikot islah imam kijing syabaro ban bu tangi we i jing dawa ibarat ba ibasyong nongrem bakatahi kadai ba ngin penbaik ya kajing bakala ka bang ka sorkar asam kala ale na do kat nice ba san huwai ngin penbaik ya kata ban penbaik ya kata pada ngidon kambai ban wanra no ya ka blok 1 blok 2 sepo Megalia kumbakalongi kumbang ila iyang na kala kajongi ba hak beri ba blok 1 blok 2 kam dei ka disputed area na bi kam don dispute ye don kam betang ban retransfer baik ya ka blok 1 blok 2 borok kawai sebab Megalia ka dei thik kumta